المستقبل إنه يكون في عنا دولة فلسطينية حرة والاستقلال. نأمل أن يكون عندنا دولة ونعيش بحرية. Dawn huma biss tnejn mill-eluf ta' tfal li qed jikbru f'Jar Lazon, kamp tar-refuġjati fix-Xatt tal-Punent. Imwaqqaf fl-1949 għal Palestinjani li tilfu darhom fil-gwerra ta' sena qabel, hawnhekk jgħixu madwar 15,000 ruħ. Il-maġġoranza twildu u għexu ħajjithom kollha hawnhekk. Il-kamp jinsab bejn is-settlement Iżraeljan ta' Bejtel u bażi militari Iżraeljana. Żona fejn sikwit iqum l-inkwiet. The situation in this camp is so bad. We are suffering every day. Every day we are suffering. Invasions always from the IDF. We are living in a very, very bad circumstances here in this camp. What are the main difficulties in this camp? The main difficult is the invasions from soldiers, from Israeli soldiers. You can say every day they come night and arrest some people and damage the contents of houses. So difficult. Lilin midbatijiet ta' kuljum, residenti tkellmu ma' TVM News dwar il-futur mhux biss għal Jar Lazon, iżda għal Palestinjani kollha. والله مستقبل فلسطين لقدام احنا منانا وبنتمنى يكون عندنا دولة وعاصمتها القدس الشريف وإن شاء الله رب العالمين يعني تصير دولة. Mistoqsi dwar jekk il-waqfim miġlied ta' fiex dawn it-batijiet, resident minnhom stqar li s-sitwazzjoni tjiebet, iżda mhux kemm stennew. على ما أعتقد الحرب اللي صارت في غزة بدها وقت كثير مشان الناس تقدر تستعد على الخسائر اللي خسروه، لأنه كل البناء تاعهم تعب شكاهم راح في الأرض. Mit-toroq dojoq ta' Jar Lazon sal-medda tal-Gaza mfarka bil-gwerra bosta jħadnu l-istess xewqa, ħajja ħilsa, dinjutuża u paċifika. Liam Carter għal TVM News mix-Xatt tal-Punent, il-Palestina.